ndababwira ngo ishami ryose ntabwo ryabasha kugira ubuzima ritari ku giti, ntabwo ryabasha kwera imbuto ritari ku giti. Ndimo ndavuga nje nawe ubuzima bwacu bufite aho bushingiye. Nababwiye ngo ugomba kwiyumvisa ko kuri ishami iteka ryose umuyaga uraza. Reka nkubwire, hari abantu babona umuyaga ukabona barikanze, imvura ikagwa bakikanga, izuba rikava bakikanga. Ubwo buzima c'est normal mu buzima bw'abakristo. Kubera iki? Ishami riri hejuru ku giti tirinyeganyega rigakomeza rikaba ishami rikera imbuto. Wowe umuyaga nembu utambutse ukagenda nibiki ugakomeza ukabaho, hari ikibazo gihari? Twongere kandi haleluya. Icyo bisaka kuvuga niki? Ishami iyo riri ku giti riba rifashe, kandi akazi k'ishami ni ugukomeza rikaba gusa ku giti. Ikintu kiba gifite akazi ni igiti. Nababwiye ngo nico kivomerera amazi kikayakurura mu butaka kikayazamura kikayegeza mu ishami. Twongere kandi haleluya. Ishami gusa rirasabwa kuguma hamwe, position fixe. Umuyaga nuhuha komeza ugumaho, izuba niriva gukomeza ugumaho, imvura nigwa komeza ugumaho ngaho. Si ibyawe, akazi sakawe, kurwana n'imvura, kurwana n'umuyaga, si ibyawe. Icyo usabwa gusa wowe guma ku giti. Tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Yesu rero ashaka kubagaragariza ubwo buzima. Abenshi yari yabahamagaye abakura mu kuroba n'abandi mu mirimo itandukanye n'abandi mu bakoresha bikoro, arabahamagara bose. Noneho rero ashaka kubereka icyo bagomba gukora icyo ari cyo. Reka nkubwire ngo mu buzima bwa gikristo, mu buzima bwo kugendana n'Imana cyangwa mu kuba mu Mana, ni ukwemera Kristo akaba muri wowe. Haleluya. Reka nkubwire, uzi ko nta sezerano na rimwe ko Kristo aba muri wowe. Ni uza worosha ibihe, ni uza wigiza ibihe, ni uza wigiza bihafi, ni uza kubesha mu bihe. Ubundi tudafite Yesu Kristo ibihe bizotumara, ariko Yesu Kristo niwe ubasha kubana natwe mu bihe. Amen. Twongere kandi haleluya. Icyambere navuze ngo abakristo bose na amashami, nukuvuga ngo kubaho kwabo nukuba ku giti. Ndongera kandi ndavuga ngo umuntu wese ubuzima bwe cyangwa kubaho kwiwe nukuba muri Kristo. Haleluya. Nukuvuga ngo mu gihe uzasepara wowe na Kristo tuzobaho. Mu gihe uzaba kure na Kristo, ubuzima si ubwa Kristo, n'ubwawe tibuhuye n'ubw'Imana. Nico cyagihe usanga umuntu yasenga agategereza agahebura. Na ikiraro yaragiciye, ibintu byarangiye, yabishizemo vurugeni, yabishizemo umusayo, yabishizemo ibiki, yararunze. Amen. Twongere kandi haleluya. Sema haleluya. Hari igihe ndirukwanga uyu munsi ndihuta cyane. Hari igihe uzuganira abantu benshi bati mukozi w'Imana narasenze, Imana ntiyashubije, Imana yarambwiye. Ukamuganise byagenze gute, ubuzima bwawe bumeze gute, bimeze gute, wari kumuganiza ugasanga ndahagaze neza kuko bikwiriye. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo arashaka ngo ugororoke. Haleluya. Sema haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo abayobogwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Mu gihe utemeye kuyobogwa n'umwuka nturi umwana w'Imana, uzayobogwa n'undi mwuka, kandi uwo mwuka nawo uzakubata. Ariko mu gihe uzaba wemeye kuyobogwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana agatura muri wowe, bizaguheza imbaraga zo kuguma kuri Yesu. Twongere kandi haleluya. Sema haleluya. Nukuvuga ntababwiye kare, ndababwira ngo ishami ritimenye ko ari ishami rikikura ku giti riruma. Vuga ngo amen. Riruma. Umunsi buri wese yebagiwe akikura kuri Yesu aba yinjiye mu buzima bwo kuma. Tugategereza amasezerano, tugategereza iki? Batubwiye ngo ntitwongera kuvuga ibintu ngo tuzobivuga muri semina, ariko Imana nibiduheze ko numva hano birimo biza. Ariko nemba ariko byabize twabwira abadamu n'abagabo. Reka nkubwire,
ntimwobasha kwishimirana ngo buri muntu yishimire mugenzi wiwe mutari kuri Yesu. N'amasezerano yose mwari mufite iyo mutakiri kuri Yesu biba ubusa, biratumuka bikagenda bikarangira. Tuvuga amen. Ibi bintu muza mubikora mubibemwo mubituremo. Ningo kurahindira ukavuga ngo ndi kumwe nawe Yesu, ndemeye kugenda muri amasezerano yawe, uzayasoze ndi kumwe muri wowe. Haleluya. Sema haleluya. Reka mvuge impamvu nkazingaye. Impamvu ya mbere, Yesu yavuze yuko nta na kimwe wabasha gukora utamufite. Icyo yashaka kwerekana niki? Yashaka kwerekana ubuzima bw'umukristo budafite Yesu, butagendana na Yesu, ubwo buzima nta kubaho. Tuvuga ngo amen. Impamvu ya mbere, kubaho udafite Yesu, ubwo buzima si ubuzima. Iya kabiri, ya kabiri ni ukuguma muri Yesu, ugahindura Yesu ubuturo. Turi kumwe? Turi kumwe? Kuba muri Yesu, warangiza Yesu ukamuhindura ubuturo bwawe, ukavuga ngo ndahinduye ubundi buturo bwose mbukuyeho, guhera uyu munsi wa none ngiye kubana na Yesu. Yesu ambereye iki? Ubuturo. Vuga ngo amen. Twongere kandi haleluya. Reka nkubwire wa mukristo, iyo wemeye Yesu akakubera ubuturo, ibindi byose ni ubusa. Niyo kira, niyo byage bwawe, ibyo ukoza byose bizabiba byiza. Usomye Zaburi igice cya mbere avuga ngo hariga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagira gute? Ntikirane n'abakobanyi. Ukamanuka hepfo reba ngo uwo muntu uzirinda ibyo ngibyo, ngo icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Kubera iki? Nkuko yemeye guhagararaho Imana ishaka. Tuvuga ngo amen. Nimba mwifuza kugira ngo mugire icyo mukora kigende neza, gitere imbere, ni uguhagararaho Yesu ashaka. Twongere kandi haleluya. Sema haleluya. Icyo bishaka kuvuga niki? Yesu Kristo niwe buturo bw'abakijijwe cyangwa bw'abizera. Iyo twakijijwe hari aho tuva, hari aho tuja. Harya tugiye ni muri Yesu Kristo, ahinduka ubuturo, tugatura muri we, tugakorera muri we, tukagendera muri we, tukavugira muri we, tukicara muri we. Tuvuga ngo amen. Bene data, ni byiza kwemera kuba mu buturo bwa Kristo. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Bivuga yuko abakristo bose bashingiye kuri Yesu. Nigeze kubwira ndababwira ngo Yesu ageze ku musaraba yaravuze ngo byose byararangiye. Aravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera hera, watuma tutishikira tutagira icyo tuvuga, yawukuyeho, akuraho imihango y'amadini. Aravuga ngo byose birarangiye. Ni ukuvuga ngo iyo bukeye ukavuga ngo Yesu burakeye, nifuza iki? Yesu arabyumva. Iyo uvuze ngo Yesu nifuza ko nkora iki? Yesu arabikora. Tuvuga ngo amen. Sema haleluya. Reka nkubwire gusa nkaba ikintu kigukuraho ubusabane bwawe n'Imana ni mu gihe wakoze ibidakwiriye. Haleluya. Buriya abantu bose bamenye Imana, ariko hari ikintu bataza bitwararikaho, ni ubusabane bwabo n'Imana. Reka ngoheze ku rugero, imigenderanire myiza n'Imana. Urakoze, ukomeze umfashe. Haleluya. Ako noneho kancitse, imibanire myiza, imigenderanire myiza n'Imana. Icyo bishaka kuvuga niki? Iyo utitwararitse kuri iyo mibanire yawe n'Imana, reka mbahese urugero. Umubyeyi azabyara umwana, akaba umwana wa ku maraso kandi akitirirwa izina ryawe, habe niyo byagenda gute ntibizashoboka. Natwe Yesu Kristo yaduhinduye abana, kubemera Yesu Kristo yaduhinduye abana b'Imana, ntibzokuka. Ariko iyo utitwararitse, hari igihe ubusabane bwawe n'Imana uzubukupa, ukabura umwana w'Imana, ariko ubusabane bwawe n'Imana.
tuvuge ngo amen. Sema haleluya. Haleluya. Nabahaye urugero rw'umwana. Uwo mwana yakoze ibitari byo akababaza ababyeyi, akomeza ku mwana wo mu rugo, ariko ubusabane ugasanga ntabwo. Tuvuge ngo amen. Sema haleluya. Natwe rero biradusaba yuko tugomba kuba abana b'Imana bishingiye muri Yesu Kristo, tugakomeza ubusabane bwacu. Nicyo cyagiye dusenga amasezerano cyangwa amasengesho yacu Imana ikayumva. Ariko ari utuntu tumwe na tumwe tugenda twica amasezerano yacu, ugategereza ugahibura, ugakanura ugahibura. Kubera iki? Ntiwitwararitse ku busabane bwawe n'Imana. Reka tubwizanye ukuri. Iki cyumweru twarasenze, Imana yarumvise. Nugenda ukitwararika ku Mana yawe, ukirinda ukavuga ngo narasenze, uyu munsi wa none ndahinduye, ngiye kugenda uko ijambo ry'Imana rinsaba, ntibishoboka. Ntiwarinda, Imana irasubiza. Amezi make irasubiza, igihe gito iragusubiza. Haleluya. Ntabwo dusenga Baali. Bibiri ijambo ry'Imana se tubwira ngo ku musozi wa Karumeli Eliya n'ingabo zande za Baali. Tuvuga ngo twongere kandi haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana se rivuga ngo barasenze. Reka tuvuge ko ingabo za Baali si ugusenga. Ibo icyambere bizeye ubwinshi. Ingabo za Baali 400, za Shera 450, zose 450, baravuga ngo biri kose niyo twoshobora no gukandagira hasi umuriro wakwaka. Niyo byagenda gute, bihimbo bwinshi, baragenda baravuga ati wowe ija ku ruhande, reka dutangire mu gitondo. Baravuga ngo Baali asumuriro, reka bigaragare kari we Baali, abantu bose bakumenye. Baali abantu bose bari bamuyobe, barahama mu gitondo bageza ni mugoroba. Umukozi w'Imana nkuko yarazi strategy y'Imana, ngo agere ni mugoroba arababwira ngo nimwigireyo. Tuvuga ngo amen. Yarazi banga mu gitambo cyane mugoroba masaha ya 9 ko ari cyo gihe Imana ya Israeli yageza yigaragaza igakora ibitangaza. Yesu Imana cyubahiro. Sema haleluya. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye irakomeye. Haleluya. Iyo twizeye irakomeye. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye irakomeye. Iyo twizeye irakomeye. Mureke mbabwire, muzamugirira Imana icyizere. Isamba uyu mugoroba, isamba muri ibi bihe, kugira ngo abadebora tugirire Imana icyizere. Kugirira Imana icyizere ni muri bimwe biza bitera Imana gukora ibitangaza n'imirimo. Sema haleluya. Ukazuvuga ngo uko biri kose ngo ufite icyizere. Bolandara sikeleberia. Dufite Imana yumva amasenge, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye irakomeye. Haleluya. Iyo twizeye irakomeye. Sema haleluya. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana savuga ngo bagese amasaha ya nimugoroba, aravuga ngo amasaha y'Imana ya Israeli arageze, nimwigireyo. Byababwira abigumana mu mutima. Hari igihe kinshi abakristo benshi bavuze amabanga, bavuze amastrategy yabo, Satani arabimenagura. Niyo mpamvu Imana izikene ngo ibintu bigira amabanga. Ngiye gusenga, urasezeye. Yego sezera, nta kibazo. Habe niyo hatogira ikindi kintu cagukurikirana tuvuge imyuka Satani irari yabikora, habe gusa no kubivuga ijambo ry'Imana ritabyemera, uba wabyishe. Tuvuge ngo amen. Sema haleluya. Nababwiye ko Yesu yababwiye ngo nimuzaza mukenera gusenga, nuje gusenga ugenda woge, numara koga, niko muri Matayo avuga, ugende wisiga amavuta, uje ahiherereye, so uwo urebe abyiherereye azakureba agusubize.
Eka nkubwire ngo ni uzaje gusenga uzokora iki jambo ry'Imana rigusaba uje yiherereye hanyuma so urebe iziherere azagusubiza. Uzubwira abantu ki musigare neza nzaje gusenga ndagiye nzoduga imisozi nzaje iyo ngiyo tuzogendera barunaka n'ibiki n'ifoto bambaye imyenda y'imbeho n'ibiki byose bwakubita. Mureke duhindure dusubire ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Umukozi w'Imana ntabwo yababwiye plan strategique, ntacyo yigeze avuga, yaracecetse arabihorera, aravuga ngo dufite Imana yumva amasengero. Baragenda bahera mu gitondo bageza saa 4, aravuga ngo dufite Imana yumva amasengesho. Ageza saa 7 aravuga ngo dufite Imana yumva amasengesho. Ageza saa 9 arababwira ngo mwigireyo. Sema haleluya. Bikeneye ko twerekana Imana nyama. Amen. Sema haleluya. Ndagaruka ku ijambo ryacu. Ngo arangize aravuga ngo bimenyekane kari wowe Mana ya Isiraheli gusa. Ningyo sengesho yasenze. Kuki muza musenga mukaja mu magambo menshi? Tiki le urabona agatanga kuvuga amakuru twagize ucyo byagenze ucyo byarananiranye twarakubise ntibyagenda. Indonda bagwira kurazimura uravuga iki? Vuga. Sema haleluya. Aravuga ngo ni wowe Mana ya Isiraheli turifuza yuko umenyekana gusa. Umuriro wamanuka ngo pyo. Nariko nitegera mu gitondo mu Giswahili ngira mukozi w'Imana wayibonye. Hari umukozi w'Imana w'umutanzania witwa Muhagelo uzumva ngo uvuga ngo Nabii Eliya ukuntu yarimza amari umuriro wamanuka. Narebye ukuntu bashizeho baracukura bashiramo amabuye bazana amazi bamenamwa amazi zose ngo arangize umuriro ngo umanuke. Umuriro watwise n'amabuye utwika n'amabuye arashira. Sema haleluya. Ngo bimenyekane kari wowe Mana gusa. Muri Isirayeli bimenyekane kari wowe Mana. Reka nkubwire ngo uzusenga uvuga ngo Mana we mu buzima bwanse mu mibero yanse mu bikorwa byanse bimenyekane kari wowe Mana. Haleluya. Iryo sengesho rihagije kandi rirakwiriye. Reka badusomere Yohana wa mbere ibice 8:32. Butumwa bwiza bwa Yohana urakoze cyane 8:32. Turasoma mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:32 havuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Amen. Guma aho ngaho. Kandi muzamenya ukuri kwa kuri nako kuzabaheza kwidegemvya. Sema haleluya. Mu Kinyarwanda zaho ngo kuri kuzaba batura. Nimusobanukirwa mukamenya kuba kuri Yesu. Mukamenya ko Yesu ari ubuturo bwanyu. Mukamenya ko ubuzima bwo muri Yesu ari bwo buzima. Sema haleluya. Ubwo buzima burahagisha. Ubwo buzima burakwiriye. Ubwo buzima burabereye. Ubwo buzima ni nyabwo. Sema haleluya. Mu Kinyarwanda bavuga ngo nimumenye ukuri kuzabatura. Muzi kintu ushisha abantu nuko abantu batamenya ukuri. Ngo amenye principe zo gusenga, ngo amenye uburyo bwo kubana n'Imana, bamenye uburyo bwo kugendana n'Imana. Sema haleluya. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, bona mahirwe. Kuvugana nawe Yesu, kuvugana nawe Yesu, bona mahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, bona mahirwe. Nyemerera ngendane nawe, oh nyemerera ngendane nawe,
Onyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane nawe. Onyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane nawe. Onyemerera ngendane nawe. Nyemerera ngendane nawe. Sema haleluya. Hari igihe bisa bigera tugasaba Yesu tukamwinginga ngo reka tugendane nawe. Mu gitondo ukamusaba Yesu nyemerera ngendane nawe. Reka nkubwire ngo iyo usabye Yesu kugendana nawe ntacyagushobora. Ikiguhagurukira cyose kiba ubusa. Amen. Ahindukira nabigishwa arababwira kugira ngo mutazaja mu moshi, kugira ngo mutazananirwa, kugira ngo mutazaja mu bihe by'intege nkeya, kugira ngo mutazaneshwa, kugira ngo mutazatsindwa. Reka mbasabe ikintu kimwe, mwumve koko muri amashami. Haleluya. Tongere kandi haleluya. Arababwira ngo ishami ryose ritari ku giti, iryo shami ntacyo rimaze, ntigenda imbuto. Ndagira ngo mbabwire ngo turi amashami ari kuri Kristo. Nitwemera Kristo akaba muri twebwe, agatura muri twebwe, akaba ubuturo bwacu, reka nkubwire ngo uzuvuga gake akakumva. Uzi n'ikindi kibazo kibaho nuko dusenga amasengesho adashingiye ku ijambo ry'Imana, ku rusaku. Amasengesho adashingiye ku ijambo ry'Imana ni nk'urusaku. Nababwiye ngo mbere gusenga uzubanza usome ijambo rikugayidinge, rikuyobore, riguheze orientation. Ndeke nkubwire impamvu abantu basenga ukwezi kumwe amezi abiri akananirwa kubera iki? Ntiyayobowe n'ijambo. Amen. Yes, arababwira ngo ishami ryose ashaka kubera ko yuko ubuzima bwa bushingiye kuri we. Yerekana urugero rw'umuzabibu, aravuga ngo uyu muzabibu ugira amashami menshi, ariko iyi shami ritari kuri umuzabibu ntiryobasha kwera ngo babone imbuto nziza, ibintu bayishimire. Reka namwe mbabwire iki kintu kandi mutagomba kwibagirwa. Ni byiza gushingikiriza cyangwa kwishingikiriza kuri Kristo. Amen. Twongere kandi haleluya. Kwishingikiriza kuri Kristo. Haleluya. Hariya usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 7 ngira ngo ni 24. Yesu niwe yaravuze ngo umuntu wese uriho none nuzavuka, umuntu wese tigeze avuga izina, umuntu wese uzumva amagambo yanje cyangwa wumva amagambo yanje akayakomeza akayahindura yiwe, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ko muragira ngo ibintu by'Imana ntabwo ari ukubyumva ngo numara ubirambike. Reka nkubwire ngo n'urugendo gukorana n'Imana n'urugendo. Ikindi congeye n'ukwisacrifice, n'ukwiyanga. Yesu niyo yaravuze ngo umuntu nankunda ukampitamo neza, ukankunda neza, jewe Yesu uziyange, uzikora umusaraba wawe, wiyange unkurikire, wikora umusaraba, wiyange numara wikora umusaraba wawe. Tongere kandi haleluya. Nico cagihe usanga umunyamasengesho yaraye hanze, yagiye hehe, yiyirije, ari mu ijambo ry'Imana, yitanze kubwo umurimo w'Imana, yagize gute, yaravuze ngo uziyange mu gihe uzaba wikunda. Gukorana na Yesu biragoye. Amen. Biragoye. Kandi reka nkubwire, mu gihe uzokorana na Yesu uvuga ngo wewe Yesu ntazaba ari muri wowe, uzobanza ukuriho wowe njyewe, va wowe urinde. Yesu adahari ntiwobaho. Yesu niwe ugutiza kubaho, niwe uguheza imbaraga, niwe uguheza guhema, niwe uguheza gukora byose. Icyo abashaka yuko ushima mu gitondo na nimugoroba, ukavuga ngo ndagushimiye ko wangiriye neza, ndagushimiye ko wampaye ibi ngibi. Haleluya. Ariko ugasanga bamwe oriyo yo kwirwa bashima Yesu ugasanga barivuga. Kubwire bene data, ubuzima bwacu bwo muri isi ni intizo, ni byiza gukoresha neza. Hariya Mose yabonye Abayisiraheli barimo bakora ibyangwa n'Uwiteka, ngo arangize aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Ariko Imana yo mu ijuru itubabarire. Haleluya. Kugira ngo umenye ko Yesu
uri kuri Yesu, kugira ngo umenye kuri ishami rifashe kuri Yesu, ugomba kubasha kubara iminsi yawe. Mose aravuga ngo mwami nta bindi kugira ngo dusobanukire ngo tumenye, utwigishe kubara iminsi yacu guhera ku wa mbere, umunsi wo ku wa mbere mbashe kubasha kubara iminsi yawe, menye icyo nkora ku wa mbere, menye icyo nkorana nawe ku wa kabiri, ku wa gatatu, umwaka wose, iminsi y'umwaka umenye icyo ukora, kubasha kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ntabwo imitima y'ubwenge iva handi, ni ukumenya imirimo n'ibitangaza Imana idukorera. Haleluya. Iyo wabasha kubitahura ukabimenya, ukaza ugendana nabyo, ukabasha kumenya kuko Imana yagutije kubaho, yaguhaye wa munsi, atari ku mbaraga zawe, atari ku bushobozi bwawe, ibyo ukora byose ubikora neza. Ariko impamvu abantu batabikora neza, ntibazabasha kubara iminsi yabo ngo bamenye ko iminsi yabo igizwe n'Imana. Haleluya. Tongere kandi haleluya. Hano twasomye, hanyuma tugiye kuja gusenga, tubwire Imana ngo Mana wumve gusenga kwacu, ko numva indirimbo zamanutse. Aravuga ngo nije muzabibu, namwe muri amashami. Aravuga ngo jewe mubona nje Kristo, nanje kugira kubera kwicisha bugufi ko natumwe n'Imana, ndi umuzabibu, namwe mwemere muba amashami. Ishami ryose ridafata ku muzabibu ntabwo rizabasha kwera imbuto, ariko ishami ryose rizaba ari ku muzabibu rizera imbuto. Reka nkubwire ngo bivuga ngo ubuzima bwawe bwomatanye na Kristo. Hari igihe uzovuga ngo jewe, Kristo ntazavuga ngo jewe. Hari igihe kimwe uza winyebza ugashaka gukora ibyawe, Kristo nta bintu azakora mu ibanga byinshi. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Bivuga ngo biradusaba kwitwararika no gusaba imbaraga kugira ngo tubashe kuzuza ibyo Kristo ashaka. Amasezerano azayishwa n'akantu gatoya. Hari Imana yo kugira ngo ube umunaziri, ntukora akangaka, abandi ugasanga bazavuga cyane bikabahira, wowe wavuga ntibigende. Imana ikamubwira ntukaza wanika ku kanwa kawe uceceka. Nawe ate abandi bakristo bazabavuga ukavuga ugakamuka, ukamera nk'igisheke bakanjishe bagatahasi. Umusigati ko mwagifobeje cyane igisheke. None simbemerera naje muhagaraho, naje ndagara ku gisheke. Umusigati naje ndagara. Umusigati twageza tuvuga ngo ni umwagi, nakantu gatoya nk'abantu bageza shaka umwagi kwanga mpeza ku gasigati. Agasigati ni umwagi wavuye mu kigori. Nje n'umwana w'umucara wari imyaki, nzi nuko gongora igisheke cyane. Koresha amenyo, nje sinkoresha icumu, koresha amenyo. Ikindi jewe nakoye n'inyana amahembe cyane, amahembe bageza mfatira nkagira gutya ngakuraho. Bivuga ngo umwana w'umucara wawe mucara munka neza, amenyo zakomera neza cyane. Twongera tuvuga ngo amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Isho shaka kuvuga, isho shaka kubabwira, ndashaka kubabwira ngo ubuzima bufite Yesu nibwo buzima, kandi ubwo buzima nibwo buzahoraho, ubwo nibwo buzatwinjiza mu bugingo buhoraho. Sema haleluya. Ongera kandi haleluya. Yesu arababwira ngo nta na kimwe muzabasha gukora ngo mukige, nta na kimwe muzabasha gukora ngo mugishobore, nta na kimwe muzabasha kugendamwo ngo kigenda neza mutamfite, nta ntambara nimwe muzarwana ngo mubashe kunesha tutari kumwe, kugira ngo muneshe, kugira ngo mutsinde, ni mugihe tuzabana namwe. Sema haleluya. Nimwemere kubana na Yesu, nimwemere kuba amashami, Yesu abe umuzabibu. Sema haleluya. Ubuzima bwanyu niho buzaba ubuzima bwiza, ubuzima bwanyu niho buzaba ubuzima buhoraho. Bivuga ngo ubuzima bwacu bushingiye muri Yesu. Mu gihe tuzaba tutari muri Yesu, ubuzima bwacu ntibuzoba. Amen. Twongere kandi haleluya. Sema haleluya. Anajibu maombi iute vuba, anafanya mambo shiramo agaspide, hawezi kufanya azakora ibintu abantu badashobora gukora. Sibyo azakora ibintu, azakora imirimo,
abana abantu badashobora gukora. tuvuga ngo amen. Iyo niyo tugiye gusengera. Zamura zamura. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Tekereza muri uyu mwanya tugiye kwingiga Imana. Ola domeni state. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufananishwe na kitu chochote. Bwana haulinganishwi na kitu. Unafanya mambo Nasaka watu mmoja kusenga. unafanya mambo Anafanya mambo hawezi. unaponya magonjwa ambayo wanadamu hawezi. Unaponya magonjwa wanadamu wafungula milango wanadamu wafungula milango unafanya mambo unafanya mambo Mana kora. Boma kotikele ba. Mana kora igitangaza. Twatangiye gusenga. Ukomeza karibu ariko turabwira Imana ngo ma ukingura imiryango. Abana abantu batabasha gukingura.